A kako ti provodiš vrijeme poslije škole? Novi tier listić, nova rang lista, a danas su na redu načini provođenja vremena poslije škole. Vrijeme je za neki hejt u komentarima, zato što prvo na redu imamo scrollanje TikToka. Ideš u F tier, odmah u F tier, scrollanje TikToka je doslovno gubljenje vremena, od toga ništa ne dobivaš i budimo realni, nećeš se sjećati šta si vidio za onak 2 sata. Brain rotanje nije dobro. Sljedeća stvar je učenje. Učenje je dosta dobar način za provođenje vremena, koristit će ti u budućnosti, bit ćeš pametniji, bit ćeš čak možda i malo zabavniji na nekakvim druženjima. Učenje ide u A tier, još pogotovo ako je recimo uzgradivo HR. Igrice su nam sljedeće i sada će me i gamer isto ishejtat, ali to je F tier. Zašto bih htio igrati igrice poslije škole kada opet malo ćeš se zabaviti, ali nećeš se sjećati baš tih nekakvih trenutaka u tim igricama, neće te baš nešto previše ispuniti. Sljedeća stvar, izlazak s ekipom van, možda na neku kavu, u kino, nešto tako, goated. S tier, odmah idemo, let's go, družiš se s ljudima, zabavno vam je, stvarate super sjećanja, nekad to mogu biti možda i neki konstruktivni razgovori, ne može bolje od toga. Isto jako dobro, date sa curom ili dečkom, zabavno je vrijeme, uživate, ali stavit ćemo u A tier, nekad možda zna biti naporno, nekad možda ne želiš vidjeti curu ili dečka, nego samo hengat s ekipom, ok, bit unfiltered do kraja. Šetnja ljubimca, pas, mačka, zlatna ribica, što god imaš, ok, stavit ćemo u B tier. Nije baš nekakvo produktivno vrijeme, tak samo šetaš tu životinju dok ona obavlja što sve mora. Dobro, na svježem zraku si, to je ok, svejedno završit će u B tieru. I zadnja stvar, imamo sport, nekakva teretana, squash, vaterpolo, što god, to je dosta dobro, ide u A tier, bavimo se nekom aktivnošću, super je, u zdravom tijelu, zdrav duh. Nekakav negativan dio svega toga je što si poslije malo umoran, pa možda si malo neraspoložen, moraš malo ranije ići spavat, čisto zato ćemo to ostaviti u A tieru. Evo ga, još jedan tier listić je gotov, jer se slažeš s našom listom i kako ti provodiš vrijeme poslije škole. Evo, napiši nam sve u komentar i reci nam što bi mogli sljedeće rangirati.